Mansu Gusii. Biamono kimo manchu murigelia for television and Ndizi TV ni magaro bengi ya anonsi ya sogerete kero chara gire Chinsa Isato Gusii chirigeretia Chinsa Isato chimagaro baya bono ne Chinsa choro gonko Afrika ya mocha chingaki chamangana mayase chira yubo kirano bunere butambe elitukule mamosi kero chara gire Chinsa chini go komera na inche ilibana tonya kwimanya ya berega gwateka kurwa Chinsa nyochonsi choro gonko Gusii na boigo bono tomanya koswa asekingese ya kabere kyomoro bilio bweke umbu Neli tukulia lehero sumuro bili bweke umbu Gondera mpogani one Honorable Richard Armstrong Atande onu mwanasiasa na nigo tete kuligilia igoro yetaro yomurai bwenzera boigo amagendero ya bereka gocha sorogonko Gusii bono mwanchu muligilia tosuka togendare elio tonyali kwerobelia kigima torakole kingese getangani kia mangana maya chikoraga Chinsa ibere wa Chinsa Isato nejidaika emeronge neiga tomagoso sumuro bilio obweke umbu emaragoba yabono igo tosuka gochiandonsi gose togenda tigango tuchaka mangana maya sigikeke kiribusio biamono kimo manchu murigelia tindije weka nigotole na Joshua Auta ekuru semo ya kabiri asumu wabui manyilio nyora chigogi jina wakwande semitando yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital na wego YouTube ogende Ndizi TV News na se website yaito www.ndizitv.net ili wanonya kuligelia maya ili abiriga gwatika Chinsa merongibiri nenye bihono kigima mangana maya igotuko ya chakabu ni kubwatia Kubwatikana no kuburwa gwestima ya berige gusira samatuko atali make obonchoreria nigo bwabeire bukwire nanse anene mono asabonchoreria babeire bagokwera kelia kya berige gokorekana gosanga na bonchoreria kurwa somo chobosonko nigo batebire buna nigo bono ya beira kongunonya na serikali gosangiriye bango kyagera nigo chigagichinyinge bakoba abatali meremo musakito Vincent Onyancha na unchukana na imeyo mu chobosongo na ukoriganiriyo robotru kubwatia asunchire yubukirano Okobora wechinguru chiomulero nigo kwera ni maiga mangana lengeto bonchoreria ase chinsemo ananda bali bagotumeka mono chinguru chiomulera so bonchoreri bwabo niga bonchoreria kurwa city market miyo mucho Nairobi bate abuna banyorera sarenene asogo sarika kwenya mana boigo wechinswe kubwata kanoko semere kwabo nigo kora ase chinguru chiomulero Ime yomu chobosonga se county ya Kisii una chisemo chinde ABAONCHORERIA nigo bakunwa mono anene asokobora uestima ensemo ya kinyonzi ne chisalona ngati y'abantu bali bakunwa mono na kwerera gotumeka chinchera chinde ase batebire buna noe nabo nigo banyora ASARA kobwatekana nokobora uestima Honestime ya kuchandira osana sengencho biashara kerestimero na likokonyara ko sonekende Kono buna bono na kutwagora mafuta generator tuagore 1500 lakini tora arosimamia tatu tuwakorera sana na customer to kunyara ko mutainga bona singencho generator karibu 150 karibu 200 bana zile kawaida Nonyana boni go yabeteregati ya bonchoreria ase nyomba ya St. Jude na boigo na Market Plaza emeyo mucho bosongo osie ko bonchoreri wabo kobwatekana no kobora wechinguru cyomuliro Yabone to kumia singencho bano ngangetore kuna bano ngangetore gusieka ya mafuta alikuwa ngora edire na ndenchera jo tora menta nditora nyara faida ya Roma mendora gora gasi kwa bikori generator wabekira mafuta alingoro abeza jiri ko irana jiri mafuta Abamenyi boigo imeyo mucho bosongo kati yabo nigo bate abuno kobora westima nigo kwerera barobwogo tatoka stisimi eyo yaba betereria KONYORA ASARA Mwambie na kana na stima teko ko mpaka bana wachika so machiko ni simia ni medumo ni matiko ndio tandiki ASARA nero wanapata kitebara gere kini kile teke ni serikali gere ya mafuta
Chenete kupa maguta yanyu yakora kendekete iyo. Sisi kuri achika somajanji kino hisi mibesi mijagwa temoro. Bantu bakandike tima ite mpaka bane besi mibesi muruto yani. Esima kuri yake ete botu koma kabano mabona nache saloni ende ngiyo na kolide ona gongo betana ki ore na tumara gobango na koragira abana na kibakoragira abana magona ate kuira ne school mabiene tuma itina kitawo ko nigo bone tramanyekana boikirano igoro yokobara wechinguru chumuriro achinsemo chinge egigerete anekorwa sensemeri yokobwato kestima KPLC gose Kenya pagwa egento no ena bogo ikira boni gagetara tobwasiole anego chasaba Kenya obanyora sarenene no ena boni go ense yasiria gati yechimiloni yechipesa kubwatikana obonchoreriko sie kwana boigo kwera nanse kugwe sangereria kwebango ko reporter ya Ndizi TV ritera nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Tuwatikana na yo mwimirire bwe county ya Kirinyaga umusubati John Njeri oyo bagago saganwa amatuko amake aitire niko bono litukula levo iko alino aribaga liyogo soa asiskuru yo bubundi ya kimi igua ensemeyo ya Kirinyaga niko chinga kicho atebiribuna niko etalintirengia Omugavana bwe county ya Kirinyaga musubati Anne Waiguru agenderete komokorera senkere talingia niko yamubetereria kwena na chibesa ariko na uchizi skuru yo asensemo ye ebara nyororo botioruo. Nataka niambie Governor Anne Waiguru umebakisha miaka 4. Hapa Kirinyaga sio kwako peke yako. Hapa Kirinyaga ni kwa hawa watu ambao leo umewafanya wakae nje. Watu ambao leo umekataa kufungua Kamigwa Polytechnic. Watoto ambao hawana wazazi wasipewe bursaries. Watoto ambao ni PWDs wasipewe bursary. Na nikwambie uache kutumia vijana wa watu. Kama una vita na mimi kuja wewe mwenyewe ama utume watoto wako. Mimi nakuheshimu manake uko na miaka 60, miaka ambayo imetosha ukue mama yangu. Kake na inaisha. Si Uhuru wa Kenyatta alikuwa na alitoka na kaenda nyumbani. Kwani wewe ni nani unadhani hautatoka uende zako? Mimi nakwambia hii Kirinyaga hao wananchi ndio watapanga hii Kirinyaga. Siasa ya Kirinyaga itapangwa na hao wananchi. Hakuna mtu yote atatoka mahali popote apange siasa ya Kirinyaga hao wananchi wakiwa. Kwa hivyo ni endeleeni kupiga watu na mawe, endeleeni kukimbisha kutrain vijana wakimbisha wengine, lakini sisi tunajua Mungu akiwa hakuna kitu itafanyika kwa hii Kirinyaga. Tunahusunika kama wakaaji wa Kirinyaga kwa sababu women wetu Mheshimiwa Kasheri alikuja akaomba ground pale Kamigwa akapewa, lakini akaoza rais watu wake wafunge gate na weke tent kwa barabara ili kusema ni gavana amekataa na uwaja watu wa Kirinyaga wasipewe bursaries, na alikuwa anakuja kupatia bursary watu wako disabled na less fortunate in the society. Kwa hivyo tunamuuliza kwa heshima asidharau watu wa Kirinyaga na asidharau serikali ya Kirinyaga, na serikali ya Kirinyaga hatuna uadui na Kero togendrete bosio muwaziri bwe wizara y'obosombi muski Kipchumba Murkomen niko bono akwanire igoro yokuburwa gwechinguru chumuriro okuwa chageteli tukuligoro anene mono asigetikirige chindekirya Jomo Kenyatta International Airport imeyo mu Nairobi gukwana litukulya lero nabaliki niko bono asabiro kwabera kubwatekana ningane yo yabetege okorekana obotuko ubwigoro gukira litukulya lero kolende nigabuli kwa gwechinga kichinyororo elio kubekeme birobelio ebwenerete elio KOENEKIA buna kende ngerigo chukusalika chinga kichiri cyose kirabusyo nanya nabo nigakora AMAONCHORERIO manene chinga kibono amochora Henry Ogoye koba omutrenili naboigo Alex Gitari korusiwa SMU gusigetie kenene higi chindege ya Jomo Kenyatta imeyo mu Nairobi kogenda asumutumuko musakitu Vincent Onyancha na watoroboti urwa sinchira yubikirano. Last night the country was plunged into a blackout which affected key government establishments, among them Jomo Kenyatta International Airport. Nomo waziri w'obosombi Kipchumba Murkomen kaukwana igoro yokobara wechinguru chumuriro anena sobotuko bogo kiera lero egento kirete obosombi anena segeti kergie chindege Jomo Kenyatta International Airport JKA Konyara Kolemara asensemo yaye Murkomen igateberuna omuchando okenya pago tobwenreti kubwaterania na Kolemaria ensemo yobosombi. Let Kenya Power deal with its problem. They will answer their questions. From where we operate, we should not be giving an excuse, because we know if Kenya Power fails, there must be a generator, there must be a solar, there must be something that is making sure that we have seamless connectivity of power.
in such a very important installation. Ekioni gokiarira AMAONCHORERIO asegeti giechinde gya JKA managing director Kenya Ports Authority Alex Gidari amono OBOTENERIO monene gose general manager oteneta mangana engineering Fred Odawa nigo babuturemere muri muryoka kubwatekano bututukano bwokore Mario Bosombe abuli tuko lia Margoba. We have made the following changes in consultation with the board of directors. By mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoye, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. Contract of Mr. Engineer Fred Odawa, who has been the general manager, project and engineering services, has been terminated, and his place, Engineer Samuel Mochache, has been appointed in an acting capacity. Murkomenni gabaraniriambu yababirabwo asemeremo yababere bagokora anene asegeti ekyo giechindege na kubaboria kogendaka. Possible to make changes in a more cultured manner. So I want to thank you, Fred and Alex, for the sacrifice you're making to our country. We are not judging you, we are not punishing you. We are just creating an opportunity for others to also try and see whether they can turn around the situation at the Kenya Airports Authority. Manager bwegeti giechinde gya JKI Aberigogo nigonera nganyiwe na koirwa asegeti kelikia Mombasa International Airport. AMAONCHORERIA yubo igoni ga mokunu manager korwa segeti keligia chinde gya Kisumu International Airport oyonga nyiwa na koleto ikasegeti ke Nairobi JKI. Manager o Mombasa International Airport asichinga kiechio nereni ganganyigwa weka segeti keligia Kisumu International Airport. Abel Gogo, the airport manager, Jomo Kenyatta International Airport, now moves to Mombasa International Airport. Madam Selina Gore, the airport manager, Kisumu International Airport, now moves to Jomo Kenyatta International Airport as the new manager of JKIA. Number 3, Mr. Peter Wafula, the airport manager, Mombasa Airport, moves to Kisumu International Airport, again in the same capacity. These changes take effect immediately. Murkomeni gate bila sewikia merebosio niko bago chikokoleta ramono mulikyo botambaze wizara yobosombi wikasegeti giechinde gya JKIA elikomanya nase kyobokorri bwa rokane kwirananse asensemeyo. And myself and the PS will be coming back to the airport in the next few days, next week, to have a meeting with the entire staff. And we want to know exactly what really demotivates our KA staff and why really so many people complain about services at the airport. Reporter ya Ndizi TV, Ritana Nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mano kigimo manchu murilia kereto gendrete guskabusyo roboti ronde oboni BWECHINSWE ngati yobokoreri buri yabono burachukine uchumi yense ya Kenya. Itukulia rero ni gobono murahibwense muske William Ruto achakia enyumba ya mulukoba ejubono irache koba ACHINSWE chikogachwa eyoni yotoka imeye county ya Busia asatale nsemeyo na KOENEKIA buna ochakire emerobelio ya magenderero kurensemeyo kwengana nenkwana yaye enyumbe yo gosensemeyo nigirachie egochaka ekogacha CHINSWE gwikachitani ikome nyororo boti ruo. Nashukuru waziri, mlikuja mkaungana na gavana wa hapa na ndani ya karibu chini ya mwaka moja hiyo majengo yote tumejenga, tumekamilisha. Leo nimefungua rasmi na nita handover kwa ndugu yangu Mheshimiwa Otuoma. Sasa yeye na wale beach management units ya hapa na wavuvi, na tumesema hawa wavuvi wote waingie katika cooperative ndio wasimamie hii facility wa chini ya county, ndio hii facility iwe faida kwenu. Mimi nimefurahi sana hapa tumetumia karibu shilingi milioni 130 kujenga, na facilities zile ziko huko ndani za cold rooms, mambo ya kutengeneza ice na kazi ile ingine. Ile kazi ingine imebakia kidogo, sasa governor atashughulikia na akipata matatizo ataniambia.
ndio nimshike mkono so that we can make economic activity out of this facility. Mbali na hii facility, pia nataka tujenge facility kama hii hapa Bumbe, hapa Funyula. Vile vile huyu ndugu yangu wa Chanda aliniuliza tujenge facility kama hii pale Wechilum katika constituency yake hapa Bondo. Pia tumejenga facility kama hii ingine kule Luanda Kotieno, na tunajenga zingine 9 katika ufuo huu wa Lake Victoria. Nilikuwa kule Mombasa na Pwani kwa sababu katika hii mpango tuko na landing site kama hii 9 kule ufuo wa bahari na 9 katika ufuo huu. Akero tutigarite asoroboti urwo murai bwense kuruase rogongororia rwa Western Kenya wono nigo atebiru muna nigo abikire mirubiri saine eriko nekia buna basaye KONYORA bali mirimo asobonge egatiabo no gucia kwagacha nyumba chirigo liyenze nabo chinyumba chingia na hanya nabo nigo abakanirie bali abatagite gwatanirwa ama bagase serikali ya Kenya Kwanza. Kuna watu wako na kasumba ya kulete fujo katika taifa letu la Kenya. Si ndio? Nyinyi mnajua tulimaliza uchaguzi. Ama kuna yenye mlibakisha huku kubudalangi? Si mlimaliza uchaguzi? Mkatumalizia sisi viongozi. Mkachagua MCA, mkachagua mbunge, mkachagua senator, mkachagua governor, mkachagua rais. Kuna yenye mlibakisha? Kura iliisha ama haikuisha? Saa hizi hakuna tena ati kugawana viti ya viongozi. Wananchi walimaliza kugawa viti ya viongozi na lilisha. Awamu ingine ya kugawana viti ya viongozi inakuja 2027. Hapa katikati sasa sio kupanga mambo ya viongozi tena, hapana. Hapa katikati ni kupanga mambo ya wananchi. Vile hawa vijana watapata ajira, vile tutapanga biashara yao, vile tutapanga ufubi yao, vile tutapanga kilimo yao. That is what we need to do. Tumekubaliana jameni? So mimi nauliza viongozi wote, jameni, tuungane. Ile ya muhimu Kenya leo ni vile ya kutafuta ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana karibu 5,000,000 Kenya wanahangaika. Wamemaliza shule, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo nawaambia tuko na mpango mara 3. Ya kwanza ni affordable housing. Na mimi narudi hapa Busia before December. Already tuko na shamba karibu ekari 50 ya kujenga affordable housing in different centers in Busia County. Mimi nitarudi hapa kuanzisha the first 3,000 houses. Between 2 and 3,000 houses. Tunahitaji vijana 5,000 watakao tusaidia katika kufanya kazi hiyo ya affordable housing. Vijana wa hapa Budalangi mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ekaraboigo tutegerete asoroboti urwo mo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nerabono nigaire okoboko ingana yukurwania obokurumi. Chigakicho nigatebiru na onde bwensi okobwatigwa nelichiko kubwatikana igoro na mangana yubokurumi abo bisambarororo bagenderete gokorobutu kibwe imekigima nonde bwensi ogotoka ni gobono arachikurirwe gitambukiro ryelichiko. Nigo ababoririe bali bakobwatigwa gotiga egotamera nga nigo bagenderete kubwatigwa asenjere etalingia kurende batenene bosyo obolichiko na KOENEKIA buna mbaireti kende gionsi ikiabana nchi. Rais wa Jamhuri ametembea katika eneo ya magharibi. Na mimi nataka nitoe kongole kwa viongozi wa Busia. Kwa heshima kabisa. I want to thank all of you. Kwa sababu the president has come and you are here to receive him. Kuna wengine wanazungumza kule wanasema wasusie mikutano ya president. Kama Wanjala angesusia, ni nani angeeleza president kuhusu barabara hiyo? Kwa hivyo ukisusia na lako haya kupambana na nini? Sasa serikali ina tume ambazo zinafanya upelelezi na kuangalia mambo ya ufisadi. Ni vizuri tupeane nafasi
kwa zile tume, kama ni DCI, kama ni EACC, wafanye kazi yao. Kama wewe haukufanya kosa, hautakosa usingizi. Lakini kama wewe ulihusika na mambo mengine, basi usingizi utatoroka. Na hatutaki watu watumie ukabila kujikinga. Kwa sababu wakati uchunguzi unaanzwa, mtu anaanza kusema kabila yetu inalimwa, kabila yangu inalengwa. Tafadhali tupeane nafasi mashirika ya serikali yafanya uchunguzi. Kama una hatia, kuna koti, na kama hauna hatia, koti itakuondoa. Muno kigima kero tugendete busio mokonyi bumurahi bwense omuskeri gadi gashagwa nigatebiri muna okubwatirana kumugana bwe county ya Busia ne serikali yenene no KOENEKIA buna abamenyi benseme yongo chekonyora bale OBOKURUMI obya niko aboli ya bale migweso kya subunge eliokwelikia na kwenyorero obwoyo bweligo liliansi burachi KOENEKIA ligasa linene chinseme chikake echo nigatebiri buna abagatumba che kwenyorera libaga eliokwelikia na bale kwenyora chibesa chabagatu. Huyu governor ameamua kufanya kazi na yule ako na kisu, si ndio? Wale wengine wanapiga tu kelele. Sasa mbolea tutaandikisha tena wakulima. Tumekuwa na county commissioners jana, na nimewaomba kwa heshima wale wametoka area za Azimio waende waambie wakulima wawachane na magavana na ma-MP, waandikishe, wajiandikishe kuchukua mbolea ya 2500. Tumemwambia hao akina mama ya 70 years and above na wazee waandikishwe. So huyu governor has made the right decision ya kwamba yeye ni governor na ako na serikali. Huyu Rais Ruto ako na serikali, wafanya kazi pamoja. Sasa wewe uko na serikali, ni governor, unafanya kazi na mtu hana serikali, mnaweza elewana? Yule hana serikali ako msituni, wewe uko na serikali yako, si unakaa na mwenzako? Lakini governor pia, acha nikuambie ukweli. Hii maneno umeomba rais, yote ni mzuri na mimi nitaunga mkono. Lakini moja nitakuwa na shida. Hata kama rais overrule me, I'll have a difficulty. Kama rais atasema ndio, okay, I have to accept because he is the boss and you don't argue with your boss. But with a heavy heart. Ati wao nataka pesa ya kujenga stadium, hawa watu walibomoa wenyewe, tukupatie pesa ujenge? How? Na Wakenya wengine tutawaambia nini? What do we tell other Kenyans? Hawakuwa na stadium, hawakung'oa. Sasa tutawacha kujengea wale hawana, tuende tujengee wale walibomoa wenyewe? Hiyo governor, that is difficult. Maybe you can persuade my boss, lakini mimi, unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo mimi, I'll have a problem with that. Ekirabo igo tutigarita soroboti uruo kurwasi county ya Busia. Umuwaziri w'wizara y'ikigosori kurwasi county yo nigo abolirie abamenyi be county yo koba chingaki gukora amagenderero ari babete bako bariera eira chingaki echugo oboli chikura osicingaki chichi campaign naho nabo obolirie bametumbokia aba ingiro lensemejo nabo igoni gaba bolirie abarayi bensemejo komentomokia eliokwaga ebitibi ekigosori na KOENEKIA buna chitalanta chensemejo nkoikirana kire osenkonyora kirilibaga elio abasaye banyale kwegendereria. Sasa ile mipango tulikuwa tunazungumzia tukitafuta kura imeanza kuendelea, na sewa viwanda zinakuja. Sasa tutaanza kupata kazi kama vijana. Na hii kiwanja, mimi ninajua Busia is the land of sports. This is the land of McDonald Mariga, the only Kenyan to win a UEFA Champions League. This is the land of Victor Wanyama, the only Kenyan to play in the English Premier League. Homa nyama wako. Kwa hivyo hapa Busia lazima tuwe na kiwanja ya kimataifa. Na boss amekubali. Na tumezungumza na governor, tunachunguza hii sehemu, tunachunguza sehemu zingine, tunafanya consultation, tukishaelewana site, tutaanza mradi ya kuwajengea stadium ambao Busia inastahili. Tunaelewana Busia? Otherwise mimi ombi langu ni kwamba vile Chief Hasla na wapenda na amewaweka hapa, jameni, ukishikwa unafanya nini? Ushikwapo
ushikwapo na chanda chema mutashikamana na Chief Hasla. Sisi serikali ni yetu na tuko ndani. Muri mno bana befu. Asanteni sana. Thank you very much. Watikana na roboti oruo ababunge kurwa sensemo ya Kenya Kwanza niko baharire ira yuguchia ko basuguma muno ABAWAZIRI be serikali ya Kenya Kwanza ili KOENEKIA bunango kora bali mirimo yabo asenkere y'ubwikirano boigo nigo ebate biribuna nige bunge nene gose serikali irachie kwimukiria egetambukero bali barachie gosinyo gukora imirimo ayo magega y'ABAWAZIRI guchaka gwikirana ubosyo bwe bunge nene ili kureneria maburio kubwatikana nali agenderete asije wizara chabo. Wakati wa campaign, Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aliweza kutembea nchi nzima. He is the only presidential candidate who was able to convene economic forum in every single county of this republic. Mheshimiwa William Ruto alizunguka Kenya nzima akiketi na wananchi kwenye vikao ambavyo vilijulikana kama economic forum, ambapo wananchi walisema jinsi ambavyo wangependa kuona uchumi wetu ukiimarishwa. Stemming out of those sittings, the president also held sector forums where he was able to sit with the women, with the youth, people living with disabilities, marginalized communities, and stemming out of the economic forums and the sector forums, we were able as the Kenya Kwanza government to sign performance charters, and the 13th parliament is sounding a warning on two critical issues. One, there shall be no tolerance for corruption in government. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such, we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight. Tukawosyo ababwatani kurwa sekiombe ekiabalimu ya Kenya National Union of Teachers nigo bagosereirie gutachia gutenenera amatemwa amanene yo mwako yoiga kubwatekana na bobisa ABAONCHORERIA gwakanwa kibeza cyabo umukonyi bw'umugachia se ekiombe kyo kya KNUT Hezbono Tieno nigo bonaganirie ekiombe kya Kenya National Examination Council KOENEKIA buna nigo kiroyo mobo arachi oyura chigutenera amatemwa yo ataligo chia KONYORA gwakanwa enengo yaye. Addressed here, I know they paid some of the teachers in July. They paid, in fact, most of them in July. After we had written to them and we had made a lot of noise, they paid in July. But we are still telling NEC, and I heard the Education Sub-County Director here saying that that the exams are coming. We are telling NEC, when the exams are done and you contract teachers to man those exams, then ensure that you pay promptly. Because the government had obligated itself to take over the payment of national exams. So it means that when they make their national budget, they give allocations to management of national examinations. That's 20 shillings or 100 shillings that you are paid as an examiner or an invigilator or a marker. That 100 shillings you are paid, if it is not given to you in good time in December after doing that work, and it is given in July, is those people who know finance, is the shilling stable at that time? Is the shilling the same? It is not the same, isn't it? So let them pay promptly, and if they are not going to pay promptly, then we will ask our teachers not to do what? Not to do what? Not to man the exams. Solidarity forever. Solidarity forever. Biamara kimo mwanchu murigile kira toganirete gosuka abosyo asije musi alhera soroboti rwa bene orutwaliga n'irweno musakito Frida Kirubo nigo agoteba buna enka eyemo yumongino yo masirita ano nyancha nigo bono yabirige gwetira makongwa manene anene mono kurwa sensemo y'uburuire egikeire gutumika enibo yabo yonse asoroboti rwa bene nigo bono tokuligeria umongino yo chagete kurwara magega yo gusira kwa bana baye amo numugakoye goikira bono igani gataranyora OBOONIA chinga kicho boigo
abo batigaritirio kumurenda na barobuni go banyorire emechando emenge igatiabo konyore mebasukano yebara guika kubunika amagoro oigo nigo batari kwinyara kegima kurende nigo bakadirie onde bwensio bwato gwanchokuya koiroka boko kwaye muguko na kubakonya ili KOENEKIA buna banyoro obokonyi na kobwenerigwa manchumurire ntete gutigera roboti oruo kurwa Frida Kerubo elio ogendere kurorigereria ase kagitari getambe bono kogotebinde buna tokogendera guchubusio gendera KONYORA roboti oruo obotaka oboere amakweli oborwaire enchara amono mibasukano yepara byonsi ase enkeyemo ya nenkuru kwana nyandi nandi muga kone ga kwiti aganti gana kamwana kai ndi katamanya te agantu kamburango be kamana ndikoira maisha yo ndikole narenge para iga alini te pigi kalangani linse kabone kokoro igao mwana wino mungu ralete nje na tigalete rende nanjenga analenge pranto kuleta kila kitake kanita kaumia igalende nanje negere masti ona turwale to muchunga nigo tukumirana no mongina anake muntu oyo orwalire asegeka nabo igo gusinyogotara oyo bereka gusirwa ne AMATE yaye buna akoerera nigo abeire kagusirwa no mochokoroye ase atali kwenyara nonya ngokora kindi amenya gitari dada kamenya gitari kairinya gitari chenera kamenya roro karena weni ngalenduka nani ngatanga iru naro yani iru ngira na ngatinka naro karamenya roro ngopima binkora bikwe bintu bikale kumwe kalibume ngopima yani nandi yani ngate kenda nandi wana ngochalende wana nandi nyumba galiyoka ya mwana yutali yange aba yani ngochandika yani iga nkwebekera yani n'ekindi wano yani simunga wano chike gwasanga nigo AMATE yaye yaerera asumu chando ochakirite kubwatikana no GOSIIRA kumumuroye nigo omongina ana atwalite ogoichorana kwebirengeryo nabo no umuchando bwokorwara kwaye gwachakirite nachitu era nyometu guchagana nyote ngambi yale ngutara renge ono mumura nari naikire toye maete ukamokonyire umuroyo agachagasira nere maete urenge komokonya chinga kinachite no nyine yangambi yale kubeko mumuro ingokora ringe gasho mokonya baringa bamurabero amangobyo onekira umuroyo asira mungino akaba na abasuka akangya koleto muchando ngurwarire juwekera ngo changu tararinge biya akaba karwara kairunya gitari ana ire tuchenera nonje nona ringo yo mobe kare to kwanda gitari akarwari kwa gapimu na agitwe bisire igabura kini machibu tachiti gocha byaro togate utuchitondo tuya machibu ita chiti gocha onekera acha kangya kuringa kaigwa tari kogoro kimogongo tari gweta ni kurwari burira asari guchiru uika support none chono akubika asari asense mende nigo babeire bakonyora ogosirwa kurwa ase AMATE elio konyora nonya nindagira asikulinde nigo mochukuro yo abere kagokora ekonda elio konyora endagira anyenze umuntu agasira bana kamwana kwa kuri myaka atindi abatamenyete kamukakuna kwa AMATE ono ngochugwa kesabu mwana no mokentigirega nakingo korra kini yatiga nkaba matange semba nkanye kende onda andora mabira akonya kende mungino nda beka kende munurende encherende nambu tetaisko gaigo anya kurambara mabira na nabera para muno muntu onde bwazo cyandegete
Omong'ina ana nigo aiborete abana bane abo basirite nabo igo omoga koye ekyo keirire ere gosiria ogasemeria nago igo gochaka koirana na aza bana yanna tigetuga na bande igo ana sinyiringa na kingo kora ndoranga yani batalengi yani nyalendi na kuza ngutinina kotandika yo ana ndo tena wantandika no kumwana ku ane ndo tobuli tokuli nandi ndiga mna ansinyiringa kingo kora mwana na wate yana na nyalete bigaite bikaira akakuwa kaira abana abatemba bane abandu ruche bachire n'uyu bono tigarite gweka kurende nigo EAMATE yatemire kumorwaria ase batumikire enibe nyinge kumogwenia kurende tarabwena nigo baonirie endemero yabo nabo igo emete ase goika bonoiga batigaire bosa batebetu bakoigu munana inde ochakire kumwati tomoire agena inde baira bambacheke bamurigereri balance rende nero mate no rochi muna kucha yake kona kusimbona ine ngai nguruzi imete na bwate na wanati ya Singapore ine ngai nguruzi yonde mabati na ine nkoni karangara ya tikanda kanyake korengana ne EAMATE nigo babeire bakomosira asikurende bataraba bagwetenenera ono rwalira matukaro isomo wako ya kwitumbi ya lengi agachaga ikingaki aganse kurwara nandi kengana ABAONCHORERIA bakumwere na gitari tari mumuroyo ayo uramwiri isi uyu ndochina ABAONCHORERIA muno bako tukonye bano buno yo gurite muina n'uyu muino wa na bakora mwire na gitari umuro mwabo tabwati kendi arachi kumwira nene nekere muruzi boli mukoro nabake na bobo ngani gaturende kuchiro jabo Tinga kiechio boigo nigo EAMATE ya ange oyobwate okubwa gukubakonya nigo nera betega konyora umubasukano obwipara na kubuneka okugoro ekyo kirete nere koba ekerema igao mwana bino mu muntu ralete nje na tigalete rende njenga analenge pranto kuleta kira kitake kanita kaumia igorende nje nekere masti ona turwale to mucho umwana wenera akachikate makolete umuzwate ndamokonya na leta chikomokonya kende ona at least umukonguno obuliga tutaiko kwe uchimutu tukabanyene kuko atenora umuntu nato assist segalende ona asa itobera kuzabanga kirendo takatora yamabira atokwana Omong'ina ana nigo aganiri ogosirwa elio kogenderera n'obogima bwaye nang'ebesa tingana kuri data yani nanya kubulerwe kwenda ana kubulerwe nyane abantu ntakitinabeka mu eng'ane eyo nigo yairwa okobokone EAMATE yaye ase baborie nonya nabaraikorwa sorogongo rwa Gusii komotarera na KOENEKIA bunango konye kare ase baboririe onde bwensi obwate omoyo komotarera gose gotuma egetoro kiaye nje mechando na bwate no ndagera ne shida ono roje chomo busirero no ndamwe bono metemba kandira to ikatuye banga kita iyo ani njana bera biso kumwita chandikira matuka mange ana agamenyete gwetera tikirani wetera na alengo umuntu no lenge kwerigeria mugondo ayo no lenga wetero burwaire bukaoni bukaera bono mugondo tigarite mbali kuigota nche nare busabanga gaki ase liso lia mabera busasa moyo bugwanja oyo origereirio umuntu no liarore bunare gaki amokonya amwana nakandagera asukiria matuko make amanya kurwira sense nonye nekirugo gaki oyo ratwa ukwenyara mugorere orwira nyombo nderi ikaisiko mugaso mwaka nonye no mong'ina donyanya kaigwete nere ng'ina bantu gakitamotiga amona kiba iga ninka onyo goto igwete akichoko nyo mong'ina no murigirie wheelchair goso moira ni nande nyagitari arigirirwo mugongo ya sincho no rugwa tobokomo Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono kimo mwanchu murigiria
ebe television ya Ndizi TV bono ko iguro yoroboti urwo rokolire na Frida Kerubo kubatikana ni amate jubone tagito bokonyi ili KOENEKIA bunu mungino yo nyolire ko bweni wa kigima bono onde bwensi bwo wancho ku yo namba no bekira bwo 0706080519 ili bono nyale gokonya amate yo na borobwo bakonyere umungino yo bia mono kigimo mwanchu murilia kuri nende tete gusaba kwabera kubatikana ni bitango bitale kunyarekana mugeni tobono takunyara kobamo na intu makrova ya bono nigo twasukirie engane yubono ya mheshimiwa George Armstrong Richard Armstrong atandi goika ase wiki gocha ekerobono bionsi biranyarekane eliono tunyare gukwanira mangigoro ya siasa na bogo magenderero ali umuraibwense abaga koleta sigukwanira ime yorogonko rwa Gusii wikana ndichinga kichinde biamono kigima nigo tobwaterana na esboni nyamete nsemo ya technicom Joshua Auta ensemo yebi manyirilio na bogo Petronila Mokera nsemo ya kabire biamono asonsi inchini gonkuru kwa John Kebati.